kubasaba inshuti bakuzi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Pilot Rwanda mudatenguha mu kubagezaho breaking news rero amakuru atugezeho, amakuru dukesha ikinyamakuru Umuseke nuko umugabo uherutse kwica umugore we mu ruhame yarasiwe muri kasho. Ayo ni amakuru atugeraho tugiye kubagezaho 5 kuri 5. Iby'urupfu rw'uyu mugabo nuko yishe umugore we mu ruhame akamutema ijosi rikagwa hasi. Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Amakuru namenye nuko umugabo witwa Ndahayo Jean w'imyaka 43 watawe muri yombi tariki ya 18 Gicurasi 2022 akekwaho kwica umugore we bari bagiye kugabana imitungo atari ku isi nyuma yo kuraswa agapfa. N'uyu mugabo muri kubona muri background y'iyi nkuru muri kubona ko n'amaraso yari yamutarukiyeho ubwo yatabwaga muri yombi. Ndahayo yafashwe ku wa gatatu tariki ya 18 Gicurasi 2022 akekwaho kwica umugore we bari baratandukanye witwa Niyonsaba Hilary w'imyaka 36. Umuturage wahaye amakuru ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru akaba atuye mu murenge wa Cyazo aho biriya byabereye, yatubwiye ko abayobozi bababwiye ko Ndahayo yarwanyije inzego z'umutekano ziramurasa arapfa. Yagize ati yarapfuye, urabariza umuzimu mu bazima. Yapfuye ku wa 4 ngo yarwanyije inzego z'umutekano baramurasa. Yashyinguwe ku wa 6 tariki 21 Gicurasi 2022. Inkuru y'urupfu rw'uriya mugabo ngo abaturage batangiye kuruvuga ku wa 5 bavuye gushyingura umugore we. Amakuru twamenye twizeye nuko uyu mugabo yarashwe ku wa 4 tariki ya 19 Gicurasi 2022. Twagerageje kuvugana n'inzego z'umutekano n'ubugenzacyaha ariko ntacyo badutangarije. Ndahayo rero yishe umugore we ubwo umuhesha w'inkiko yarimo agabanya imitungo. Byagenze bite rero? Byabaye mu masaha y'ikigoroba ahagana saa 9 ku wa 3 tariki ya 18 z'ukwezi kwa Gicurasi 2022 mu mudugudu wa Rukoma akagari ka Katarara umurenge wa Cyazo ho mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ndahayo Jean w'imyaka 43 yakekwagaho kwica umugore we Niyonsaba Hilary w'imyaka 36 bari barashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ariko bakaba batari bakibana kuko bari baratandukanyijwe n'inkiko, bakaba bari bafitanye abana bagera kuri 3. Amakuru avuga ko ubwo umuhesha w'inkiko w'umwuga wigenga witwa Runyambo Christian yazaga kurangiza urubanza rw'abariya abantu abagabanya imitungo, arangije ajya gukora raporo y'irangiza ry'urubanza. Umugore wa Ndahayo Jean ariwe nyakwigendera Niyonsaba Hilary yaje gusanga umuhesha w'inkiko agira ngo amuhe raporo y'urubanza. Nibwo umugabo we yaje nawe kumuhamusanga afite umuhoro ahita amutema ijosi aramwica. Ngabonziza Dona umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyazo icyo gihe iryo bara rikimara kuba yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ati nibyo ejo ku gicamunsi cya tariki 18 z'ukwezi kwa 5 2022 ahashyira saa 9 n'igice nibwo twamenye inkuru y'incambugongo ko Ndahayo Yohani yishe umugore we Hilary. Impamvu tuvuga ko yamwishe nuko twamufasha ahunga akaba ari kuri sitasiyo ya Cyazo kandi arabyemera ko yamwishe. Nkuko mubyumva rero iri ni ibara rikomeye cyane. Uyu mugabo witwa Ndahayo John cyangwa Ndahayo Yohani bikaba byarangiye rero nawe arashwe ubwo ngo yageragezaga gucika inzego z'umutekano. N'amakuru rero ababaje cyane. Umugabo n'umugore bapfuye basize abana 3 bari barabyaranye nkuko twabigarutseho muri iyi nkuru. Ubwo bose bakaba basigaye ari imfubyi buri aho umugabo yishe umugore we, umugabo nawe agashaka kurwanya inzego z'umutekano bikarangira nawe arashwe agapfa. Reka dukurikire andi makuru yose dukesha radio Ijwi ry'Amerika.
ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama, Miss Iradukunda Elsa yari ategerejwe n'abanyamakuru benshi bifuzaga kumufotora akiri hanze ko mu rukiko bisigaye bigorana kuhafatira amafoto. Yavuye mu modoka yambaye amapingu ku maboko, yari yambaye ipantaro n'ishati bisa, afite dosiye mu ntoki yasaga nk'ikingirije amapingu yari ku maboko ye. Yagaragaraga nk'ufite ikiniga mu maso, ubona yabuze aho ahungira abanyamakuru benshi bacicikanaga kumufotora. Kuva yafatwa mu byumweru 2 bishize, n'ubwa mbere agejejwe imbere y'urukiko ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Usibye abo mu muryango we n'abanyamakuru bari benshi mu rukiko, nta mukobwa n'umwe witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda cyangwa se uwegukanye ikamba wagaragaye ahari kubera iburanisha. Mu rukiko Elsa yahise asomerwa umwirondoro we, avuga ko ari wo, ahita asomerwa ibyaha akurikiranyweho birimo icyo gukoresha inyandiko mpimbano, gutanga ubuhamya bw'ibinyoma n'icyo koshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera. Miss Iradukunda Elsa n'umwunganizi we Maître Nyamwasa Raphael bahise basaba urukiko ko urubanza rwabo rwashyirwa mu muhezo. Wunganira Iradukunda Elsa asaba ko urubanza rwashyirwa mu muhezo kuko asanga aribyo byatuma uwo yunganira aburana atekanye neza. Abishingira no ku mazina y'abavugwa muri uru rubanza bakeneye kurindirwa umutekano. Ubushinjacyaha nabwo bwemeje ubusabe, bugaragaza ko nabo bwifuzaga ko uru rubanza rwabera mu muhezo kubera uburemere bw'iyi dosiye, ko yaburanishwa mu muhezo ko aribyo byaba ari byiza. Urukiko rwahise rufata icyemezo cyo gushyira uru rubanza mu muhezo nyuma y'ubusabe bw'uregwa ndetse n'ubushinjacyaha. Iradukunda Elsa wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2017 yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi. Urwego rw'ubugenzacyaha bumukurikiranyeho icyaha cyo gutambamira ubutabera no gukoresha impapuro mpimbano mu kibazo kirebana n'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné ukuriye ikigo cyahoze gitegura amarushanwa ya nyampinga w'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Igira hirya ariko mata. Winyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Ngo jewe duwibugo. Yego rata. Uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Papa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Imbere y'imbaga yari iteraniriye mu murenge wa Kinigi wo mu karere ka Musanze, Bwana Rufredi Gasana, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, yabwiye bari bamuteze amatwi mu nteko y'abaturage ko umutekano ari ingenzi kuri bo no ku gihugu. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ashingiye ku mateka y'agace yavugiragamo yagarutse ku bisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda muri aka gace bigakomeretsa bamwe bikanabangiriza umusaruro. Bwana Gasana yizeje ko ibyabaye bitazongera ukundi, asaba abaturage kumva batuje. Yabasabye kutagira ikibarangaza ngo kibateshe kwikorera utwabo. Hirengagije ko ku munsi w'ejo hari ibisasu byaguye aha mu Kinigi, ibindi bigera mu murenge wa Nyange n'ahandi. Ibyo byari buturutse ku butaka bw'ikindi gihugu. Ngira ngo icyo nk'u Rwanda cyakozwe mwaranabikurikiye ku maradiyo, ni ukuvugana n'icyo gihugu mukabereka muti ibi bintu ntibisubire. Kuko aho abanyarwanda tugeze twe turangariye iterambere, ntawe ukwiye kongera kuturangariza mu mutekano mukeya. Ingamba twashyizeho mu kubungabunga umutekano wacu zirahari, uruhare rwa buri wese ahangaha rurahari, araruzi. Ntago dushobora kwemerera uwo ari we wese ko yaduhungabanyiriza umutekano cyangwa ko yakongera gutuma abaturage bacu bakuka umutima. Mu mbwirwaruhame ye, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yihanganishije abo ibisasu byaturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikabagiraho ingaruka. Bwana Gasana yabaremye agatima, ababwira ko ubutegetsi buzababa hafi mu mugambi wo kubarinda gusubira inyuma mu iterambere. Abo byagizeho ingaruka, hari umwana w'umukobwa ngira ngo byagizeho ingaruka kurusha abandi, hari inzu z'abaturage byangije. Abo nk'ubuyobozi ni ukubafata mu mugongo, ni ukubafasha kugira ngo hatagira usubira inyuma aho yari ageze mu iterambere. Ariko muri rusange rwose turababwira ko ibi bitari busubire, kandi ngira ngo ku rundi ruhande nabo barabibonye, ibi ntabwo biri busubire. Ibi ntihagire uwo birangaza nkaho hari ikibazo kindi. Nta kibazo kindi gihari. Turebe ibikorwa byacu
by'iterambere. Kubumvise ubutumwa bwa Minisitiri Gasana bavuga ko byabateye imbaraga zo kuba bashobora kumva batekanye. Ni ubutumwa bwiza buduhumuriza kandi butuma dukora dushishikaye kuruta uko twagakoze dufite ibibazo ngo umutekano wacitse, kandi twe dusanzwe twibereye mu mutekano wacu neza nta kibazo. Twari dufite ikibazo kuko kumva ibintu nka biriya bigutunguye bikakugwirira ufite ikibazo witugira ikibazo, ariko iyo umuyobozi aje nka gutya akahumuriza abaturage biba byiza, natwe twumva ko umutekano guhagarutse nta kibazo, ko turasubira mu mutekano nk'uko twari dusanzwe tumeze nta kibazo. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere ibisasu bikimara kugwa ku butaka bw'u Rwanda abaturage bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira. Dufite impungenge kuko wabikoze ntawe tuzi yari wenda aragaruka, none sibwo kwa gitimbuye tutabizi tuzahaganye. Dufite impungenge rero n'ubundi ko tutararyama, turasaba ngo baturinde n'ubundi baduhagarariye, kandi na Yesu atube maso. Bakijugunye umuntu akaba bayigishwanyu, si twabibonye ko ari ikintu bajugunye ico gisasu kigahingagura umuntu. Uwo muntu wamubonyeho ego hari basamagura rwose ntiyacagaguritse. Ubwo turabufite none si bari bantu bakatsindwa n'Imana bahera iyo ngiyo ndibaza kudutesha umutekano mukeya. U Rwanda ko rwubatse amahirwe twagize nuko abayobozi bahise batugeraho, abasirikare rwose ingabo z'igihugu zaza zitabara, abakomanda bahise baza rwose baduhumuriye ati muhumure, ibi ngibi ni iterabwoba bari kuza kudutera, mwene muhumure muze mu mago muryame. Mu ijambo rya Minisitiri Gasana yasabye abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe ku kintu cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Yakuriye nzira ku murima uwo ari we wese wahirahira mu guhungabanya umutekano. Abandi batekereza ko bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu, ibyo byo rwose izo ni inzozi rwose n'ubifiteho ingingimira, ariko ntekereza ko mwe mwatanga ubuhamya kandi ingamba nimwe mwazifashe. Nakwibutsa ko mu gitondo cyo kuwa mbere w'iki cyumweru ariho humvikanye ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Musanze mu mirenge ya Nyange na Kinigi no mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga. Ibisasu byakomotse ku mirwano yashyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo zifashijwe n'iza MONUSCO. Ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda byakomerekeje abasivile benshi binangiza umusaruro nk'uko byatangajwe na Minisitiri y'Ingabo mu itangazo yashyize hanze. Akace ko mu majyaruguru y'igihugu kegereye ibirunga kakunze kurangamo ibikorwa bihungabanya umutekano w'abahatuye kuva mu myaka ya za 1994. Iyo umutekano muke udakomotse ku barwanyi b'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukomoka ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'ibihugu byombi. Bagira ubusajwi ry'Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda.